الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So Allah subhanahu wa ta'ala na iprupan niya naging kutwa betad o kuda guging kutwa kukudaon si iku mga maidan. Inaluin yan, inirupan niya si isa suratul Dariyat. Misyo pas wallahu subhanahu wa ta'ala si isa giyang kutwa mga kuda di ima malalagwi di ima kasura. Taman sa giyang kutwa mga kamalaging aging kutwa kuda na pagkapuunan sa pesila apoy sa dinian di ikang gagaan. Di ing gagaan malalagwi ka anian matibua suri duay si iko dapena kaum aging kutwa kapipita na mau manian aging kutwa tibu eniran ari duay na ayaden plus sebenian naging kutwa urungang kiran. Siku kiniripaan ro wallahu subhanahu wa ta'ala na guminiraw sa kanya na innal insana li rabbihi lakanud kaging begantano sama itu bendingan saging kay record tano. Ya makna niyan naging kutwa kuda agusuku kudaon na kagia giyang kutwa ki kuda na si eko kapipia iniyang kukuda iyan kapapakay numan yanon kapapakakanan yanon kipesirung niyanon si eko mayawa alungan udi na igira paguranan na ayam yang betadagiyang kutwa kuda na miyaraw niya nari makna niyan na tanto kuming gaga angkaan mati buah suri duay uriannya nami omapman aging kutwa mangari duay na lesbian sa si idin sumyong saging kutwa ka urungang ko mangari duay sa taman sa pepengatatampunan sa bayanaka na inutu kerawaging kutwa kuda na sabab saging kutwa alimo akapakainom limo kapakakan aguging kutwa kisirong non. Natigu Allah subhanahu wa ta'ala mata-mata anari aso uripen na miyabaloy si iku kipepantag niyan si iku kadnanian daat tadmiyan. Innal insana li rabbihi lakanud. Amay ka ikumpir ka aging kutwa betad o kuda si iku kukudaon. Na si imambu ikumpir si iku betadu urip naguso kadnanian na tanto kumawatan na pingkatan. Katigu Allah subhanahu wa ta'ala ini sambura kakarkano, ini kokosakan rekano, sulimu akan, zahirata wa batina, giyang kutwa limo, mapayaga gumisulan, amaya tigu Allah ko, pamagitung ni waging kutwa limo akarkano na diniuden maitong. Na mababaluyari so uripan na daat tadmian ka ayamaan niyan na mibungga ko naging kutwa mikelala ariski na tiroon na kao na pakabagayin sa sadaka pakabagayin sa diakata na margrgna kimbaganian sa ging kutwa kabnar wallahu subhanahu wa ta'ala mababaluyari so uripan na daat tadmian kapakapia-piaan din wallahu subhanahu wa ta'ala ginawan yan na masugata sa kamay to at tepeng at tiuba na miyakang beuman na miyanarutaro sa pagatuan yan so kadar na pagatuan yan so kadar yan Arabul Alamin. Naginan ipetiruun tan wa ayamaan yan na kababaluyari uripan ada at tadmiyan. Si Imam Hasan Al-Basri natigyan di din perata au uri penaginawan yan si isaging kutwa katero o mga lokstan kaambagan tanorum panaisama ito bendingan giyang kutwa rugu-rugu da di tanu di itiro nalalayon din pagkaaluya giyang kutwa mga miyanga una mga lokstan so tigiran na susang gibualimo na piyatayo sa timana tadman. Natigi Hasan Al-Basri dingkad nutu peka
mana niyan napipikiraw baad na mini pangalimu kasi iku mga tao urian yan na miyari betekan na kialipataniran aging kuto magalebek ka amadakal amapia ka upama ka so uripen na pagkalipatan yan aging kuto mangalimuon wallahu subhanahu wa ta'ala na siipan kulagi diyan ay maanan yan na manusia way ugiid na ayari aptiron tano na nagiyanan sudah makambekan so pangim benar si iko puso yan. Amay kaging kutwa so paratiyan na minikakal may tagus iko puso uripan na naging kutoy miya baloy istithna miyada saging kaya aptiron pitiro wallahu subhanahu wa ta'ala saging kaya aya. Mana niyan, king kaya record tano, mga reminder buaya, apupungin suyaan tanwari wallahu subhanahu wa ta'ala, mabaluy tanwa mangingin sokor, si iku mga limo yan rakitano, kaan tanu di keped, si isaging kuta mga tao ami abaret, ang tanu di keped, si iku mga tao ada at tadmian, miyaka ito aging kuta panalamatiran si iku Allah subhanahu wa ta'ala, pamangnin tanu si iku Allah, supuk ke nagetano mapia na adin ama ko tanurun aguna mapedtano si saging kuto mana niyan na pagkenagian aging kuto mapia na urian yan na dinyan di minggulalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.